Yes, ni inkuru igezweho nonaha, ni inkuru ikomeye cyane iri kuvugwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Burundi, ndetse mu mirwano iri guza igisirikare cya MA23 ndetse n'iki gisirikare cya leta ya Congo. Ubu tuvugana n'amakuru agezweho yihutirwa cyane, n'amakuru agezweho kandi ari kugaragaza byinshi cyane mu bimenyetso bigaragaza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'Abarundi urugamba rusa n'urwamaze kubananira ndetse rwamaze kubagarika ku buryo busa naho bugoye cyane. Abasirikare barenga ibihumbi 6 bivuga neza ko arabi igisirikare cy'u Burundi. Amakuru asobanura neza ko bari bamaze kugerageza kwambuka umupaka bitwaje bimwe mu bikoresho benshi bemeza neza ko ari ibikoresho biremereye cyane, dore ko abenshi bagiye batebye bavuga neza ko igisirikare cy'u Burundi kiri kugerageza kuza guhorera ingabo zacyo zeruka kwicirwa ku musozi wa Biragiza, ndetse ahangaha haguye imirambo ndetse none biracyagaragara kuri uyu musozi. Abasirikare b'u Burundi barahaguye ari benshi cyane, ndetse wazarendo zongeye kugaragara ari nyinshi cyane zirukanka amasigamana ibyana viriye mu ingabo z'Abarundi kuza gutakaza iki gice, ndetse bakanatakariza abasirikare benshi cyane. Na n'ubu rero urwishe ya nkarura cyayirimo igisirikare cy'u Burundi cyongeye gutungurwa nyuma y'uko bari bamaze kwambukana ibikoresho bivugwa neza ko ari bije gukora revenge cyangwa se kwihorera ku buryo bukomeye cyane. Bimwe mu bikoresho by'ingabo z'u Burundi bise bigwa mu matsa neza ubu tuvugana na bamwe mu basirikare barasiwe mu birometero bivugwa neza ko ari 7 uturutse ku mupaka wa Kavimvira, bari berekeza mu mujyi wa Uvira aho bagombaga kuba deployed, maze bagahita batangira kwataka ibice 23 herereyemo. Aba rero bameze nk'abakubiswe n'inkuba, ndi bubikubwire ndetse ugasobanukirwa uko bigenze kugira ngo bisange batezwe ambushi mu bice bari bizeyemo umutekano, kuko bisa nk'aho 23 itabarizwa muri ibi bice. Ibirometero gusa bigera kuri 6 uvuye ku mupaka wa Kavimvira, zimwe mu ntwaro zirimo M23 combat ibifaru by'intambara birasakure ndetse bisa nk'aho byari byiteguwe ndetse bigiye guhita bikoreshwa. Ibi byose ntabwo bibashije kugera ku ntego, gusa ibyinshi nta kibazo byagize, ariko abasirikare bagombaga kubikoresha bamwe bagizweho ingaruka zikomeye cyane, ndetse ubu tuvugana haracyagaragara urwokotsi rw'ibi bitwaro bimwe na bimwe byamaze gutwikwa muri ambushi, ndetse batezwe ibimeze nk'aho ari biturika ku buryo buteye ubwoba. Nanone ndakubwira neza ko ubu tuvugana ku mirongo y'imbere ku rugamba abasirikare b'igisirikare cya leta y'u Burundi bavugaga neza ko bahawe operasiyo ikomeye cyane yo kwerekeza mu bice by'umujyi wa Bukavu banyuze hariya mu bice 23 yahozemo. Ni ukuvuga ko bagombaga kwambukira muri Plaine de Ruzizi banyuze ibice nka bya Kabunambo na za Sange bagakomeza imbere za Gatogota na za Kavimvira. Ariko se ibibabayeho ni ibiki ko bameze nkaho baguye mu bintu batari bazi? Izi ngabo zisa naho ziguye mu matsa mu cyobo neza zisanzwe zamaze kuzengurukwa n'igisirikare cya MA23 gifite ibirindiro bikomeye cyane muri ibi bice. Ubu tuvugana inkuru yabo yabarwana bayibonye, ibi ndabikubwira cyane, ari nako nkubwira ibi biri kubera ahitwa za Masisi. Bisa nkaho FDLR iri kugerageza kwiregurupa ngo ibe yahungabanya umutekano w'umujyi wa Goma, ariko bisa naho MA23 amakuru yayo irimo iramenya ku gihe. Ndakubwira operasiyo zatangiye zo guhiga ndetse no gukukumba izi ngabo zo mu mutwe w'iterabwoba wa FDLR. Reka twinjirane muri izi nkuru muri ubu buryo. Yes, nibyo koko ubu tuvugana na gahinda n'amarira, ni ibintu bisa naho biteye agahinda. Benshi baribaza ibiri kuba ku ngabo z'u Burundi, imitego yabo irimo iragenda ibafata ubwabo, imishibuka irimo irabashibukana. Igisoda cy'u Burundi cyongeye guhomba zimwe mu ntwaro n'abasirikare. Bigenze bite? Ese ninde utanga amakuru y'ingabo z'u Burundi ndetse ibyo ziri gupanga n'ibyo ziri guteganya gukora kugeza ubwo zisanga zamaze kugenda zigwa muri ambushi, ndetse zikaza kwisanga zamaze kugenda zigwa mu mitego ikomeye cyane y'uyu mutwe wa MA23. Ubu tuvugana igisirikare cy'Abarundi cyamaze gutegura abasirikare bagera ku 6,000 ngo baje kuba bahoza amarira bagenzi babo bari bamaze iminsi batotezwa, ndetse abarokotse imirwano yabereye ku musozi wa Biragiza, ndetse aho ubu tuvugana MA23 yamaze kwisubiza agace ka Numbi ndetse n'agace ka Ziraro.
ndetse ikabihafite cyane. Ubu tuvugana rero ingabo z'abarundi zari zomotse bivugwa neza ko ari zije kuba zakora itandukaniro ndetse zikaza gukora nko kwihorera ku ngabo zabo zikibarizwa kuri iyi misozi, ndetse imirambo y'ingabo zabo nyine icyandagaye kuri uyu musozi wa Biragiza. Ubu tuvugana n'abari baje nabo babaye akawa mugani w'ubushwiriri, abaje nabo bahuye n'uruva gusenya. Intwaro bari bitwaje zirimo iza MA23 combat, intwaro zirasakure ndetse bivugwa neza ko bari bafite n'amatanka arasa amakompura arasa mu birometero byinshi cyane. Aba bose batezwe ibiturika mu muhanda banyuragamo ibirometero 6 gusa uturutse ku mupaka wa Kavimvira, no mupaka uburundi buhana na Congo, umupaka werekeza mu mujyi wa Uvira. Aba rero baravugwaho ko batunguwe ku buryo bukomeye cyane, ndetse bisa nk'aho amakuru y'urugendo rwabo yari amaze kujya hanze. MA23 igategura ibyo ishobora gukora byo kubitambika mu bice isa naho idakontorora. Ni ibice mu by'ukuri MA23 idakontorora, ariko yafashe umwanzuro wo gukora operasiyo ikomeye cyane. Benshi bibaza uko yakozwe, ariko nanone kubisobanura biragoye. Igihe ari nuko na n'ubu ibitwaro biremereye cyane by'ingabo z'abarundi biracyacumba umwotsi. Benshi baribaza uko bigomba kuza kurangira. Ubu tuvugana abarundi bongeye kwakira inkuru mbi ituruka ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko byose biri kugenda byegekwa ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi. Bakomeje kuvuga neza ko adakomeje kugenda banira izi ngabo ze muri rusange. Nanone kandi dukomeje kugenda tumenya byinshi cyane mu biri kubera mu bice bitandukanye imirwano ikomeje kugenda iberamo. Igisirikare cy'u Burundi nyuma yo gutegura abasirikare bivugwa neza ko ari abo mu itsinda rikomeye cyane bagombaga kwerekeza mu mujyi wa Bukavu, ndetse bakajya gutangira kurasa uyu mujyi, dore ko Tshisekedi yari yavuze neza ko uyu mujyi agomba kuwisubiza akoresheje izi ngabo ze zifatikanyije n'ingabo z'abarundi. Barigombaga kunyura umupaka bagombaga kunyura ku muhanda werekeza mu mujyi wa Bukavu nyine banyuze za Gatogota na za Kavimvira, kandi ibice nibyo MA23 isa nayo ifitemo ibirindiro bikomeye cyane nyuma yuko yari yarabaretse ikarekura umujyi wa Uvira ndetse n'ikibaya cya Ruzizi. Ibirindiro bikomeye cyane bya MA23 muri ibice byabashije guhagarika izi ngabo, ndetse zisa naho ziguye mu rwobo kuko zagotiwe muri iki gice suku zirasa induru ziravuga cyane. Ubu tuvugana ingabo z'abarundi isa naho hasigaye bake bo kubara inkuru. Nanone benshi bongera kubyegeka ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi, bavuga neza ko we na Tshisekedi bari kugerageza gukorana umujinya, kandi bikaza gutuma ingabo zabo zikomeza gushirira muri uru rugamba. Intare za Sarambwe zamaze gutangira urugendo bivugwa neza ko nk'uko byatangajwe na Nziramakenge Emmanuel, ni urugendo rukomeye cyane rwo gukora za operasiyo karabutaka. Abasirikare barenga 16,000 nibo bagomba kugenda ku raundi ya mbere, bakaza kugenda bagerageza kuburizamo imigambi ya Kinshasa ndetse no kugaba ibitero shuma ku mujyi wa Kinshasa. Abasore b'intare za Sarambwe bamaze kubona inzira ndetse na mapu y'ibyo bazifashisha, nk'ibikoresho nabyo birahari, amadrones ndetse n'intwaro, ibimodoka by'intambara, ndetse bisa naho bamaze guca inzira. Ariko kandi benshi baribaza niba MA23 yari umugambi wo kwigarurira Kinshasa. Bamwe bakemeza neza ko atari gahunda yo guhita bafata umujyi wa Kinshasa, ahubwo ari ukuwegera kugira ngo bakomeze kugenda baneka bakurura amakuru ndetse na muvoma iri kubera muri uyu mujyi. Aba basore kandi bamaze guhabwa motivasiyo ikomeye cyane n'umugaba mukuru w'izi ngabo, wamaze kuvuga neza ko ibitero bikomeye cyane biri gukorwa n'igisirikare cya leta ya Congo bikoresheje indege ndetse n'ibindi bitero biri gupangwa kwerekeza za Minembwe. Ibi byose bitazakunda kuko bamaze gutanga umwitangirizwa bakajya kuyiburizamo nyuma y'uko abaturage bo mu Minembwe bendaga gushira n'ibitero bikomeye cyane bya drones ndetse n'ibindi bitero bikoreshejwe n'indege zo mu bwoko bwa Sukhoi 25. Bisa nkaho abarundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Congo umugambi wabo ari uwo kurimbura ubu bwoko bw'abanyamurenge. Ubu tuvugana abaturage batuye mu bice MA23 kontorora, by'umwihariko duhereye hano muri Kivu y'Amajyepfo aho MA23 irimo irategurira izi operasiyo zose zo kwerekeza Kinshasa. Basa naho bishimye ndetse bagaragaza urukundo, ariko ubu tuvugana bisa nkaho bari Kinshasa ubwo bwamaze kubataha nyuma yo kwakira iyi nkuru, kandi badafite icyo bagiye gukoraho uretse kwitegura guhangana. Ntabwo bafite ubushobozi bwo kuburizamo ibi bitero kuko intare za Sarambwe zamaze kugaragaza uburyo bushya bw'imirwanire ndetse n'ibikoresho bishya n'abasirikare bashyashya bamaze iminsi ku matraining atandukanye mu myitozo ikakaye gikomando ndetse n'abandi, nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza.
Ubu tuvugana rero intare za Sarambwe zaba zamaze gufata umuhanda werekeza za Kinshasa ku bwirinzi bukomeye cyane, ndetse abakomando benshi bagiye imbere bamaze gupanwa bagenda berekana ko inzira ari nyabagendwa. Intare za Sarambwe rero zamaze kwambarira urugamba abasore n'inkumi, uburenganzira bwabo bakomeje kugenda baburwanaho. Nta kabuza ko ibima 23 iri gutegura izabigeraho, maze abaturage batuye muri izi Kivu zombi, aba Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, bakemererwa kugira uburenganzira ku butaka bwabo bwa kavukire. Imirwano ikomeye cyane ikomeje kubera hano muri Kivu y'Amajyepfo, teritwari ya Fizi, hano neza mu mujyi wa Baraka rwagati. Intare za Sarambwe zahamanitse idarapo nyuma yo gukubita haditanka ku buryo bukomeye cyane. Ingabo bari bahanganye ziganjemo iz'Abarundi, gusa FDLR muri ibice ni nyinshi, wazarendo ni iryaguye. Ingabo za leta ya Congo nazo ni nyinshi ntizibarika, ibisa nkaho byagoye M23. Ni imirwano yamaze amasaha benshi bavuga neza ko agera kuri 7, maze M23 ikaza kubona intsinzi. Habanje gukorwa ikimeze nkaho ari ukugota uyu mujyi, ndetse ibyagoye izi ngabo z'Abarundi zashakaga gusohoka zihunga, ariko kandi M23 yazisigiye akayira gato ko gusohokeramo mu gihe byaba byamaze kubakomerana. M23 kandi yifashishije imbunda zo mu bwoko bwa M24 combat, izi ziremereye cyane zifashishwa ku rugamba. Ibi rero byatumye igisirikare cya leta ya Congo gisa naho gitsinzwe muri uyu mujyi nyuma y'imirwano yamaze amasaha menshi cyane, ariko benshi bemeza neza ko ingabo z'Abarundi zahaguye ari nyinshi cyane. Ibintu byababaje ku buryo bukomeye cyane igisoda cy'u Burundi kugeza ubu. Ibiturika biracyumvikana, ariko abenshi bemeza neza ko uyu mujyi wamaze kubatombe bidasubirwaho. Intare za Sarambwe zirimo zirahabyina ndetse bisa naho byarangiye, gusa abasirikare bakuye muri uyu mujyi, nukuvuga ingabo za leta ya Congo, wazarendo n'abandi barimo Abarundi, ntabwo bari kure cyane bitewe nuko batakomeje kwirukankanwa na M23 yabanje no kurwana kubamara muri uyu mujyi kugira ngo bakomeze kuba batekanye. M23 yirindaga ibitero bitunguranye bishobora kuza kuyibaho, birimo guturitsa amabombe ku mamodoka yayo ndetse n'ibindi birindiro yamaze gushyira muri uyu mujyi, kandi hamaze kugaragara amabariyeri menshi akurwaho yari yamaze gushyirwamo n'abazarendo ndetse n'ingabo za leta ya Congo mu rwego rwo kwirinda ngo abatasi cyangwa se abadafite ibyangombwa byo kubabarizwa muri uyu mujyi kuba bahindira. Ibyaje gutuma M23 nayo ita yongera kumera nkaho ibohoye uyu mujyi. Ubujura ndetse n'ubwicanyi bumaze iminsi bukorerwa muri uyu mujyi bisa naho byahagaze, nubwo ibiturika byo bicyumvikana. Abaturage basabwe kuguma mu mazu yabo mu gihe baza kumenyeshwa, ndetse igihe kandi gisa naho kiri kwegereza kuko bisa naho amasasu arimo aragenda agabanuka. Ubu tuvugana rero hakomeje kumvikana umwuka mubi hagati y'igisirikare cy'u Burundi ndetse na wazarendo bakomeje gusubiranamo, ariko sibyo turi butinde kuko barashinjanya kuvunishanya ku rugamba. Reka twigire mu nkuru zikomeye cyane zimaze kubera hariya za Puezero neza mu mihanda yerekeza mu Minembwe, Mikenke ndetse mu mujyi wa Uvira n'ibindi bice bitandukanye. Ahangaha hagaragaye ingabo za MA23 twirwanaho zisa naho zibyina intsinzi zerekana neza ko urugamba zamaze kurutsinda. Ni mu gihe iki gice cya Puezero ari igice gifite akamaro gakomeye cyane ku baturage ba Minembwe, bari bamaze iminsi barashyizwe muri karantine cyangwa se mu kimeze nkaguma mu rugo, kuko bari barabujijwe gusohoka muri ibice ngo babe bahahira mu bice bitandukanye, kugeza ubwo ibiciro by'abapandanye ikiro cy'isukari kikaza kugera hafi ku madolari 7 agera mu bihumbi 10 birenga by'amanyarwanda. Ibintu rero byakomeje kubabaza abanyamurenge, ibiciro birapanda ndetse bisa nkaho byikubye inshuro 7, ndetse benshi bakemeza neza ko ubu ari ubuzima wazarendo ndetse n'igisirikare cy'Abarundi bahisemo kubeshamo aba baturage kugeza kuri ubu bamaze kubohorwa na M23. Niba abacancuro aba bazungu bivugwa neza ko bari muri operasiyo zikomeye cyane zisanzwe zikorwa nabo, ibijyanye no gukorodona aho drone ziza kugurukira ndetse naho ziza kugwa naho ziza guhagurukira, target byose bagenda babishyira ku mirongo. Nyirango murabizi aba bacancuro ikinini bafashe igisirikare cya leta ya Congo no kubafasha mu bijyanye na communication ndetse n'ibijyanye no gukoresha urugamba mu by'ikirere. Aba ntabwo
ntabwo bakunda kugaragara ku mirongo y'imbere barasa ndetse bahanganye n'umwanzi, nabo gukoresha ibikoresho by'itumanaho harimo izi drone ndetse n'ibindi, ariko ubu ibyabayeho hariya mu nkengero z'umujyi wa Baraka bisa naho ari ibintu bibi cyane. Ubu tuvugana aba bacancuro bongeye gucucumwa nk'uko bigenda bitangazwa. Igisirikare cya leta ya Congo cyongeye gutangaza izi nkuru nyuma y'uko abasirikare babo bongeye kuvuga neza ko batunguriwe mu nkengero z'umujyi wa Baraka uherereye hano muri teritwari ya Karehe, kuko imirwano yahabereye isa naho ari imirwano itari isanzwe. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'Abarundi ntabwo bashoboye gukavaringa aba bacancuro, mu by'ukuri batari bafite ibikoresho bishobora kubafasha guhangana n'iki gisirikare cya MA23 ndetse na twirwanaho basaga n'abariye karungu. Amakuru aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba avuga neza ko abasirikare b'abacancuro basanzwe bakoresha ibikoresho by'itumanaho ndetse bagakoresha na kajugujugu n'ibindi bikoresha ikirere batunguwe, nyamara abari bagomba kubakavaringa baza kwirukanka nyuma y'umuvuduko bari babonye iki gisirikare cya MA23 cyinjiranye muri ibi bice. Ubu tuvugana abarenga 7 amakuru aremeza neza ko bamaze gucakirwa, ariko 3 bo bahise bapfa nyuma y'imirwano yahabereye bagerageza kwirwanaho bakoresheje zimwe mu mbunda ntoya nk'uko amakuru ari kugenda bivuga. Igisirikare cya leta ya Congo ubu tuvugana cyakiriye inkuru mbi cyane yemeza neza ko aba bacancuro bagifashaga mu bijyanye n'urugamba abenshi bamaze kuba bava muri uru rugamba nyuma y'uko bagenzi babo bamaze kwicwa ndetse abandi bagafatwa mpiri mu bice twavuga neza ko ari ibice bisanzwe bikontororwa n'iki gisirikare cya leta ya Congo, ariko kandi MA23 ikaba yabagabyeho ibitero kugira ngo igerageze kwinjira muri uyu mujyi wa Baraka. Ubu tuvugana rero ni agahinda gakomeye cyane, bisa nkaho perezida w'igihugu cy'u Burundi inama ya nyuma yaherukaga kugira perezida Tshisekedi inshuti y'amagara nk'uko amwita best friend we, ubu isa nayo itongeye gukora, dore ko Tshisekedi yari yabwiwe na perezida w'igihugu cy'u Burundi ko agiye kumuha indi bato y'abasirikare imufasha kurinda umujyi wa Baraka kugira ngo ibitero byose by'igisirikare cya MA23 bigeragezwa kugabwa muri ibice bibe byaburizwamo, nyamara ntabwo byagezweho. Bisa naho ibi byose byabaye imfabusa, ahubwo abasirikare b'igisirikare cya leta ya Congo baza kwisanga batunguye, ibyatumye birukanka amasigamana hadasigaye Abarundi, maze abacancuro basigara ari bonyine, aho bahise bazengurukwa batangira kuraswaho rufaya bamanika amaboko. Nyuma y'uko bamanitse amaboko ariko 3 muri bo bagerageje kurwana nibo bahise basiga ubuzima kuko barashwa amasasu byihuse cyane, nyuma y'uko bari bagerageje kurwana na MA23 mu gihe bagenzi babo bari bamaze kumanika amaboko. Abangaba rero barafitwe kugeza kuri ubu ngubu n'iki gisirikare cy'intare za Sarambwe, aho benshi basobanura neza ko urugamba aho rugeze ubu igisirikare cya leta ya Congo cyari gikwiye kwemera kigahumira kumarari kikemera urwaje, kuko kurutsinda bisa naho bidashoboka. Abacancuro babafashaga mu bijyanye no gukoresha ikirere abenshi nyuma y'uko iki gitero gikozwe ndetse gitunguranye bakabona imbaraga zakoreshejwe na MA23, dore ko n'abatari bagezweho bigiriye inama ikomeye cyane yo kuza kurekura bimwe mu bice nk'uko bitangazwa. Abacancuro basa n'aho batakiri muri iyi mirwano, bamaze kwikuramo ndetse bitasubirwaho. Ubu tuvugana igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo gisa naho kiri kurwana n'umutima ndetse bisa naho kiri kugerageza gukavaringa ibice byamaze kwamburwa n'igisirikare cya MA23, ariko bisa naho biri kugorana. Ubu tuvugana rero umujyi wa Baraka usa naho usigaye aba basirikare bawufashaga gukontorora ikirere ndetse no kugurutsa amadrone batakirimo, dore ko abenshi ubu tuvugana bahise banahunga nyuma y'uko bagenzi babo bari bamaze gucakirwa. Nyuma y'uko kandi ibi byose bibaye, MA23 yari imaze gukora ibitendo ahitwa Numbi, ahitwa Ziraro, ubwo abasirikare b'igisirikare cy'Abarundi bafataga umwanzuro wo kwirukanka amasigamana bakarekura ibice by'imisozi ikomeye cyane isanzwe iriho amafamu y'inka z'umujenerali ukomeye cyane mu gisirikare cya leta ya Congo, General Tanguforo, ndetse ahangaha ku musozi wa Birangiza, ndetse uyu ni umwe mu misozi, uyu wa Biragiza, umwe mu misozi yabereyeho imirwano yaje gutuma abasirikare b'Abarundi bongera gufata umwanzuro wo kwikura muri iyi mirwano. Nakubwiraga ibijyanye n'imitego MA23 yagiye kugaragara itega iki gisirikare bahanganye mu rugamba, ubwo ni igisirikare cya leta ya Congo ariko kandi n'Abarundi muri rusange. Nakubwiye ibyabereye Ikibumba hashize umwaka hafi n'amezi 2 cyangwa 3, MA23 ubwo yari mu nkundura ikomeye cyane
cyane ubwo yarwanaga n'izi ngabo. Abarundi nibwo bari bakigera kuri iki kibuga cy'imirwano hariya za Kibumba muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibice bitandukanye hariya bivugwa neza ko za Petit Masisi n'ibindi bice bitandukanye za Nturo, imirwano yose yahaberaga Abarundi bahuraga n'uruva gusenya. Ariko ibyabereye Kibumba ubwo abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Congo bari muri operasiyo ikomeye cyane yo gushakira inzira bagenzi babo, abarenga 80 basanzwe bacitse imitwe bisanze mu mitego ikomeye cyane ya MA23 bari ahameze nko mu Gikuyu. Ibi bisa naho byisubiyemo neza mu nkengero z'umujyi wa Baraka. Aha niho hari kubera igisa naho hari imirwano ikomeye cyane. Ingabo z'Abarundi zongeye gupfa nk'uko bitangazwa. Bamwe baravuga ko arambushi izi ngabo zaguyemo, abandi bati ni imitego. Urumva byagenze gute? Ubu tuvugana ingabo z'Abarundi zaje kwisanga ziguye mu cyo twakwita umutego, ariko kandi nambushi yari yatezwe. Ariko kandi aba basirikare b'Abarundi bacagare hamaze gutegwa bimeze nk'ibiturika, amagrenade ndetse n'ibindi birokete bivugwa neza ko byari byatabwe aho abasirikare bari bunyure. MA23 yari yamaze gukurura igisa naho hari inkuru z'uko uyu musirikare uyoboye urugamba ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Congo ndetse n'Abarundi bari bamaze gupanga operasiyo ikomeye cyane yo kwirukana MA23 mu nkengero z'umujyi wa Baraka. Iyi operasiyo igitangira, abari bayitangije bose bahise bahasiga ubuzima ndetse bari batezwe ambushi ikomeye cyane, aho n'abageragezaga kuza gufata mayiti. Ubwo ndavuga izi mirambo, iyi mirambo y'abasirikare bari bamaze kugwa muri ya mbushi bahuraga n'uruva gusenya. Bisa nkaho MA23 itari yigeze iva hafi aho yakomeje kubasheringaho ndetse no kubavunderezaho ibiturika biremereye cyane. Ubu tuvugana n'amarira menshi cyane. Benshi baravuga neza ko MA23 yongeye gukora ikimeze nka operasiyo kubakubitisha inkuba. Baje kwisanga baguye muri iyi mitego nk'uko biri kugenda bigaragazwa. Ubu tuvugana rero umwuka ni mubi ndetse bisa nkaho igisirikare cya leta y'u Burundi gikomeje kugenda kigaragaza ko kiri gutsindwa urugamba mu buryo bw'amaherere, aho bavuga ko bakomeze kugenda bamera nkaho bagambaniwe. Nyamara birengagiza neza ko bamwe mu bakuriye ubutasi bwabo bamaze gucakirwa ndetse aribo bari kugenda bamenamwe mu mabanga yakoreshwaga n'iki gisirikare. Ubu tuvugana rero haravugwa ikimeze nka bombori hariya ku butaka bw'u Burundi. Perezida w'igihugu cy'u Burundi na n'ubu igisirikare ntago aragisobanura ngo agikomveka cyemeza uburyo ingabo zabo zirimo zirashirira kuri ubu butaka bw'iki gihugu cya Congo. Nyamara akomeza gushimangira neza ko ari ugufasha umuturanyi mu gihe bo babona ko ari ugukunda umuturanyi ukaruta uko wikunda. Abarundi baravuga ko igisirikare cya leta ya Congo kimenyereye intambara kizihoramo kugeza na n'ubu. Iki gihugu cy'u Burundi bakibaza uko taye muri iyi ntambara isa nayo idateze kurangira, aho Abarundi bakomeje kugenda basiga ubuzima ari benshi cyane. Ibi rero bikagenda bisobanura ko igisirikare cya leta ya Congo ndetse n'u Burundi hakomeje kugenda hazamo ibibazo bikomeye cyane, aho Abarundi bifuza neza ko ingabo zabo zava muri iyi mirwano. Nyamara perezida w'iki gihugu cy'u Burundi ukomeje kwivugira neza ko Tshisekedi ari best friend we atamutererana, bagakomeza kugenda bakorana. Rero izi ngabo z'u Burundi ziraza kurikoroza, kuko bamwe baravuga neza ko ibi byose biri kugenda bitakariza perezida w'igihugu cy'u Burundi amahirwe yo kongera kuyobora iki gihugu cy'u Burundi mu matora ari gutegurwa kuri ubu butaka. Ubu tuvugana umusozi wa Biragiza usa n'ubereyeho ibitangaza, ahitwa Ziraro ndetse n'ahitwa Rumbishi. Aha hose hongeye kumvikana amasasu menshi cyane, bisa naho MA23 yari yamaze kuzenguruka uyu musozi, nuko Abarundi basigirwa akayira gatoya banyuragamo ariko biciwemo nk'uko byamaze kugaragara. Iyi nkuru ndayikubwira, ariko ni inkuru iciye umugongo abari Igitega ndetse na Bujumbura. Ikinshasa reka sinakubwira, uyu generali Tanguforo asa naho yamaze kwiyakira ko uyu musozi wamaze kubohozwa n'intare za Sarambwe. Urugendo rutari rworoshye, imodoka zisa naho zitari kuzamuka uyu musozi ndetse bitewe n'ubuhaname naho ingabo zashakaga kunyura, ibyaje gutuma hagaragara amashusho matoya abasirikare b'intare za Sarambwe ndetse n'abaturage baje gutanga umusada mu gusunika izi modoka aho zari zafatiwe n'imikuku kugira ngo baze kuba bagaragaza neza ko bahigaruriye. Ubu harabyinirwa intsinzi ku buryo bukomeye cyane. Ndakubwira neza ko kandi ahitwa
Zicyambombo ubu tuvugana ibihabereye naho bisa naho ari ibintu bidasanzwe, gusa ibi byose biri gukorwa n'igisirikare cya M23 gisa naho cyamaze guhaguruka ndetse gihagurukira urugamba. Benshi barahazi kitwa Biragiza. Ubu tuvugana hari ibirindiro bikomeye cyane, ibirindiro by'igisirikare cya leta ya Congo, ibirindiro by'abarundi, ibirindiro bya Wazalendo, umusozi mugari munini cyane ugaragara nkaho ari umusozi waba strategique mu bijyanye n'urugamba, umusozi uriho ubwatsi, buriho inka nyinshi cyane ndetse n'abaturage bamwe bahatuye. Ibintu byagaragaje neza ko igisirikare cy'abarundi ndetse n'ingabo za leta ya Congo bari barakoze uburyo busa naho ari uburyo budasanzwe bwo kuza kwigarurira ndetse bagashyira defense zikomeye cyane kuri uyu musozi, kuko no kuhageza ibibafasha byaboroheraga, kuko uyu musozi bitewe n'uko uherereyeho igice kinini cyane kiriho ifamu y'umujenerali ukomeye cyane Tanguforo ubarizwa mu gisirikare cya leta ya Congo, ndetse uyu akagira n'ikipe y'umupira w'amaguru. Uyu kandi arazwi cyane nk'uko bigenda bigarukwaho. Uyu rero ntabwo ubu tuvugana ibi bice yakongera no kubikontrola ndetse no kubitekereza, kuko byamaze kwigarurirwa n'intare za Sarambwe. Uyu musozi ni umwe mu misozi yari ingenzi cyane M23 yakoze ibishoboka byose ngo ibashe kuyigarurira. Ubu tuvugana uyu musozi wa Biragiza wamaze kwigarurirwa. Abasore n'inkumi M23 bahagaragaye nyuma y'urugendo bavuga neza ko rutari rworoshye. Amasasu yari menshi cyane, bazamuka ibirometero byinshi cyane kugira ngo baze kugera kuri top y'uyu musozi, aho bagaragaye bishimye cyane ndetse benshi bibaza uko uyu musozi waje kugotwa kugeza ubwo ingabo z'abarundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Congo ndetse na Wazalendo baza kuhava, dore ko hanagaragaye bimwe mu bice by'intwaro z'abarundi zabashije kuhasigara. N'imirwano itari yoroshye mu by'ukuri, dore ko byafashe iki gisirikare cya M23 hafi amasaha 6 y'imirwano nta guhagarara, ariko kandi amasaha hafi 2 isaha n'iminota 50 abasore n'inkumi bazamuka uyu musozi ushinze cyane nyuma y'uko bari bamaze kugeza imodoka aho zigomba kugarukira. Aha rero niho hagomeje kugenda havugira amakompora n'amasasu aremereye cyane, biza kurangira nyine igisirikare cya leta ya Congo kibashije guta urugamba n'abarundi barahunga. Ibi rero byahise biherezamo M23 amahirwe akomeye cyane yo kongera gufata ibice nka Numbi, Rumbi, Shangi ndetse n'ibindi bice bitandukanye nka Ziraro ndetse n'ahitwa Cyandombo. Ubu tuvugana Cyambombo rero hamaze no kugaragara defense zikomeye cyane za M23 ahitwa Ziraro. Hose inzira zamaze kugaragara, abashaka kwerekeza hirya za Bukavu, dore ko uyu muhanda ushobora kugera Bukavu, ndetse n'abari mu bice bya Numbi bashaka kuba berekeza mu bice bitandukanye, aba bose bari kongera kugenda. Bisa naho intare za Sarambwe zongeye kuhashyira ubuzima. Amamodoka aragaragara nubwo atari menshi, yiganjemo akoreshwa n'iki gisirikare cya M23 ndetse n'abayobozi b'uyu mutwe nk'uko byagaragaye, ndetse na guverineri wa Kivu y'Amajyepfo. Amakuru agaragaza neza ko yagiriye urugendo ahangaha muri ibi bice, umutekano wakajijwe cyane. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Congo n'abarundi babarizwaga kuri uyu musozi, amakuru aragaragaza neza ko abenshi bamaze guhungira iyo za Uvira, ndetse ubwo nyine nabashije kurokoka kuko abenshi baguye kuri uyu musozi. Kwirukanka amasigamana, gutsindwa no kwamburwa ibice by'ingenzi nibyo biri kuranga izi ngabo z'abarundi. Ibi biraza kugenda bigera Kinshasa na Bujumbura ndetse na Gitega, ahatangirwa amabwiriza ya nyuma y'ibyo izi ngabo zigomba gukora ku rugamba. Ubu tuvugana hakomeje kugaragara ibisa naho ari urwokotsi rw'ibibombe biremereye cyane bikomeje kugaragara aho abasirikare b'igisirikare cya leta ya Congo bahungiwe. Bivugwa neza ko M23 iri kubakurikiza amakompura aremereye cyane. Ubu tuvugana rero hakomeje kumvikana ibisa naho ari impuruza. Imodoka ziriho imbunda hejuru za M23 zirimo zirasheringa urufaya, bisa naho ari uguhabya umwanzi nta mbabazi. Uyu musozi kandi biravugwa neza ko ari umwe mu misozi M23 yari imaze igihe ishaka kwigarurira byaragoranye bitewe n'ibirindiro by'ingabo zihari. Ubu tuvugana byarangiye uyu musozi wa Biragiza ubaye tombe, ndetse Rumbishi, Numbi, Shangi, Ziraro ndetse na Cyambombo, aha hose hamaze kwigarurirwa. Ni ukuvuga ko ubu tuvugana Generali Tanguforo, ubu tuvugana ntabwo yakongera kumbonera inzira ndetse no kumenera muri ibi bice.
aha yari yarahagize ibirindiro bye igice kinini cyane cyahigaruriwe, hari ifamu ibarizwamo amatungo ye ndetse haragizwe ibirindiro bikomeye cyane no hejuru y'umusozi n'ahantu hanini cyane, bigaragara neza ko hari uburyo buri strategique mu bijyanye no kuharwanyira, ariko bije kurangira intare za Sarambwe zihakubitiye umwanzi. Ubu tuvugana hakomeje kugenda humvikana ibindi bitendo bikomeje kubera mu bice bikikije ahangaha, nubwo bisa naho MA23 yamaze kwigarurira abo bari bahanganye mu rugamba, abenshi bamaze guhunga, ariko kandi bari kugerageza kugaba udutero shuma turi gutuma humvikana andi masasu menshi cyane, gusa umusozi wo wabaze kubatombe. Ubu tuvugana hamaze kuba igitangaza gikomeye cyane mu mujyi wa Goma, nyuma y'uko hamaze iminsi hatangazwa n'imiryango ishinzwe uburenganzira bwa muntu ndetse n'imiryango ishinzwe amahoro, bavuga neza ko ku butaka bwa Congo mu mujyi wa Goma hamaze kwinjiramo abasirikare ba FDLR bo mu mutwe udasanzwe ndetse bamazemo iminsi, ndetse bivugwa neza ko hatangiye gucengera abandi basirikare ba FDLR ndetse nabo bakorana nyine b'igisirikare cya leta ya Congo, kugira ngo uyu mujyi wa Goma babe batangira propaganda zo kuwisubiza ndetse babone uko bahungabanya umutekano w'u Rwanda. Ibi byose byamaze kujya hanze, ariko ikibaye nonaha ni ikintu gisa naho gitunguye benshi cyane. Byamaze kumenyekana abari barageze muri uyu mujyi wa Goma bose basa naho baje gutata ndetse no kuneka Amakuru, baracengeye cyane baturutse muri parike ya Virunga ndetse no mu bindi bice. Aba ni abanya FDLR, aba bose bamaze gufatwa, bacakiwe, bashobora no kuza kurasirwa mu ruhame nk'uko biri kugenda bitangazwa. N'amakuru yihutirwa cyane asobanura neza ko umutwe wa MA23 by'umwihariko ubutasi bukomeye bwawo ndetse n'ingabo zidasanzwe zahise zikora fuyi ndetse gucakaza ku buryo bukomeye cyane umujyi wa Goma, waraye muri quartier runaka adasanzwe ahasanzwe, ndetse bisa naho ari ibarura ridasanzwe. Iri niryo ryabashije gutuma abaturage bafasha uyu mutwe wa MA23 kuvumbura abamaze kwinjirira ibi bice, ndetse ku buryo benshi bavuga neza ko iki gisirikare cya leta ya Congo ndetse na FDLR imigambi yabo yamaze kugenda iburizwamo, ku buryo benshi bavuga neza ko ubu tuvugana abarenga 65 bamaze gufatwa, ndetse aba bafashwe kandi biganjemo mu mutwe wa FDLR wo mu itsinda ridasanzwe ry'ingabo, bivugwa neza ko ari ryo riri gufatikanya n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Amakuru arasobanura neza ko aba barenga 60 bafashwe bahise bajyanwa za Rumangabo, ndetse abandi bajyanwa aho MA23 ifite aho ikorera iperereza, ku buryo benshi bemeza neza ko aba MA23 ishobora kuza kubereka itangazamakuru cyangwa se igakomeza kubikora nk'uko imaze iminsi bikora. Aba bagomba guhita bicwa n'ibyo abaturage bari kuvuga ndetse n'ibyo bari kugaragaza nk'ahari igitekerezo cyabo, ariko benshi mu baturage bakomeje kuvuga neza ko uyu mutwe wa FDLR usa naho utaboroheye muri iyi minsi, ugomeje kugenda ugaragaza ibitero shuma ariko bitagira icyo bihungabanya biturutse muri parike ya Virunga. Nyuma y'uko rero hamaze kuvumburwa amakuru ko umutwe wa FDLR ndetse n'igisirikare cya leta ya Congo bamaze kugeza ingabo zabo zamaze gucengera mu mujyi wa Goma, ibi byatumye MA23 iza gufata uyu mwanzuro ukomeye cyane wo guhita ikora fuyi ndetse ikontorora cyane ku buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana bacakiwe, hari n'abafashwe bo mu gisirikare cya leta ya Congo, abakorera urwego rw'igihugu rw'ubutasi bwa Congo, aba bose bafatiwe mu mujyi wa Goma. MA23 yaje kumenya neza ko yari yarindiriwe, ariko kuri ubu uyu mwanzi ndetse n'umugambanyi nta niyo nka igomba gusigara muri uyu mujyi. Bivugwa neza ko abaturage bari kugira uruhare rukomeye cyane mu gutanga amakuru yabo badasanzwe babona cyangwa bamenyereye muri uyu mujyi, kugira ngo aribo baherwaho bakorwaho iperereza. Ibi nibyo byatanze umusaruro. Kugeza ubu abafashwe ni benshi kandi bose baremera ibyo bashinjwa bigamije kugerageza guhitana abayobozi b'uyu mutwe wa MA23, kugerageza guhungabanya umutekano w'abaturage ndetse no kugambana no gukora igisa nkaho ari ukwinjirira urwego. Bivugwa neza ko aba bose kandi biganjemo abo muri FDLR umugambi wabo wari ukwegera u Rwanda ndetse bagakomeza kugenda bacengera igisirikare cya leta ya Congo, kandi nacyo gikorana na FDLR umunsi ku munsi. Benshi bavuga neza ko FDLR ku munsi w'ejo yamaze gufata umwanzuro
yandikira Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyibwira neza ko ibiganiro n'inama zose zabaye bigamije amahoro, ko yo itazashyira intwaro hasi. Benshi bashimangira neza ko ibi ngibi uyu mutwe wa FDLR wabivuganye na perezida w'igihugu cya leta ya Congo kugira ngo baze kunoza uyu mugambi bahuriyemo wo gushinga umutwe w'iterabwoba wa FDLR mu by'ukuri wakomeje kugenda ugaragaza ingengabitekerezo. Ubu tuvugana rero harumvikana ibisa naho ari ibidasanzwe muri uyu mujyi wa Goma, aho igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo na FDLR akabo kashobotse nyuma yo gucakirwa. Biravugwa neza ko abafashwe bose barimo baratanga amakuru y'uko bakora nabo bakorana ibyo bapangaga byose. Ibi bikaza korohereza MA23 no kuba yafata abasigaye muri uyu mujyi nk'uko bitangazwa. Ibi ngibi igisirikare cya leta ya Congo kibikoze nyuma y'uko kibonye ko ibitero bitandukanye byagiye bigeragezwa, yaba ibikoresheje drone bitari kugera ku ntego bitewe n'ubwirinzi bw'ikirere bw'umutwe wa MA23 bwamaze gushyirwa mu kirere cy'umujyi wa Goma. Ubu kuharasa bikaba bisa naho bigoye cyane, noneho kuba wagera muri karitsiye zisanzwe zituyemo bamwe mu bayobozi ba MA23 ndetse n'abandi banyacyubahiro n'abaherwe bo muri ya mujyi Goma bikaba nabyo bigoye kurushaho. Niyo mpamvu igisirikare cya leta ya Congo kigiriye iyi nama yo kuba cyafata abangaba bamwe bavugwaho kuba ari abagambanyi nk'uko bafatwa na MA23, ariko bakaba abakozi bakomeye cyane b'igisirikare cya leta ya Congo FARDC, by'umwihariko abasirikare bo mu itsinda ridasanzwe rya FDLR. Bivugwa neza ko batandukanye n'abahibukure, ndetse abangaba bakaba ari bo ngo bari bamaze gukora operasiyo zose. Nk'uko bigaragara rero intego zabo zashoboraga kugerwaho nuko MA23 yakomeje kuryamira amajanja igaragaza bimwe mu bimenyetso, nuko imiryango imwe n'imwe harimo na UN yaje kubyemeza ivuga neza ko hari abasirikare ba FDLR bamaze kwigaba ndetse bamaze gucengera muri uyu mujyi wa Goma. Ibyatumye MA23 mu makuru yari ifite itayimpuruvinga binyuze mu butasi ku buryo bukomeye cyane, ikaba yamaze gucakira abarenga 60. Bivugwa neza ko aba bose bashobora no kuza kwicwa. Ibintu bamwe bavuga neza ko bari bakwiye kwicirwa mu ruhame kugira ngo bize gutanga isomo kuri buri wese ugerageza gucengera ndetse no kuza gukora ibikorwa by'ubutasi muri uyu mujyi wa Goma. Naho ari ubwira kabiri Bujumbura na Gitega kugeza kuri ubu ngubu General Prime Niyonga basa naho yaburiwe irengero, ariko ibi byose bisa nkaho biri kugenda byegekwa kuri General Neva, perezida w'igihugu cy'u Burundi. General Evariste Ndayishimiye nyiricyubahiro ukomeje kugenda akiyaringa icyo ari cyo cyose kigerageza kumwitambika mu mugambi we wo kohereza abasirikare ku butaka bwa Congo, ndetse n'abashaka kumwitambika mu mugambi we wo kongera kuyobora iki gihugu. Ubu tuvugana bamwe baravuga neza ko perezida w'iki gihugu cy'u Burundi ibi ashobora kuba yabikoze mu rwego rwo kwikiza, ariko akaza kubyegeka kuri leta n'abandi batavuga rumwe na leta y'u Burundi, kuko bisa naho bigaragara neza ko iki gisirikare cy'u Burundi nta waturuka muri leta ngo abashe kugera asanzwe haba cyangwa se ngo agabe igitero ku mugaba mukuru w'ingabo General Prime Niyongabo. Ibintu bitaza korohera, biravugwa neza ko ashobora kuba yanyurujwe, ndetse bamwe bavuga neza ko ibi byakozwe na operasiyo y'itsinda ry'abasirikare. Bivugwa neza ko bateguwe na General Neva utegetse iki gihugu cy'u Burundi, ikomeje kugenda agerageza kwikiza abagaragara nkaho bashaka kumwitambika mu migambi ye. Ubu tuvugana igikuba cyacitse, bamwe baraperereza bagashaka kumenya amakuru. Ese koko Prime Niyongabo aherereye he? Ese koko yashatse gukora kudeta bimukoraho? Ese ko hari n'abavuga neza ko ashobora kuba atakiri kuri ubu butaka? Bamwe bakavuga ko afungiwe ahantu habi cyane. Ibi byose turakomeza kubikurikirana, gusa ni inkuru zigezweho, ariko kandi reka twigarukire ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Congo, twigire muri Kivu y'Amajyaruguru mu gace ka Masisi. Ubu tuvugana hakomeje kumvikana imiborogo ikomeye cyane. Abasirikare b'u Burundi ntabwo bari kugaragara muri ibi bice, gusa igisirikare cya leta ya Congo FARDC bari gufatikanya n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR bakaza kugaba ibitero bikomeye ku biniriro bya MA23 byaje gutuma izi ngabo za leta ya Congo ziza kuhatakariza bamwe mu basirikare benshi bakomeye cyane. Na masasu menshi yumvikanye MA23 yongera gukoresha ibiturika bya Katyusha, ku buryo benshi bemeza neza ko aho urugamba rugeze ubu ngubu igisirikare cya leta ya Congo gikwiye kuruvamo kikaba cyafata umwanzuro wo kwirinda
kwa divansinga muri ibice kuko bisa naho MA23 ibirimo neza ndetse irimo irakubita itababariye. Ubu tuvugana rero hakomeje kumvikana ibisa naho ari ibiturika biremereye cyane muri Masisi, ariko n'ingabo za leta ya Congo ndetse n'uyu mutwe w'iterabwoba wa FDL bamaze kurekura ibirindiro byabo bahunze, bari kugenda barasa mu kirere bisa naho ari uguteza umutekano muke, ariko bitari buze kugira icyo bihinduraho. MA23 ikomeje guhagarara mu birindiro neza kugeza ubwo yongeye gufata bamwe bafatwa nk'abagambanyi hano mu mujyi wa Goma, ndetse baza kugenda batangira gushyirwa aho bakwiye gushyirwa. Ni nyuma y'uko MA23 binyuze mu butasi bwayo yongeye gukora icyo twakwita nka fuyi check up ikomeye cyane, yongera kuvumbura abashaka guhungabanya umutekano muri uyu mujyi wa Goma, ndetse bivugwa neza ko bakorana bya hafi na leta ya Kinshasa. Abangaba rero ibyababayeho bisa naho ari agahomamunwa, bongeye gucakirwa muri uyu mujyi bataragira ku ntego zabo. Benshi bongera kwemeza neza ko MA23 iryamiye amajanja kurusha na mbere. Tuvugana mu mujyi wa Baraka hasa naho hari kuba igisa naho hari ugukubura. MA23 yamaze gufata igice kinini cyane cy'uyu mujyi, ahubwo irimo irarwana no kumaramo aba FDL bakomeje kugenda bumvikana bakora ibikorwa bitandukanye by'urukozasoni mu bice bisa naho bamaze kugenda byirukanwamo, bari kugaba ibitero shuma. Ibi ndabikubwira uko FDL yongeye kwirukanwa muri uyu mujyi. Turambuka umupaka nkubwire ibijyanye na perezida w'igihugu cy'u Burundi yongeye kwakira ikimeze nkaho ari message ikomeye cyane ituruka muri etat majoro y'igisirikare cy'u Burundi. Bisa naho abarundi bari kumenyesha perezida wabo ko ibyo ari gukora batabyifuza, ndetse ko nakomeza biri buze kumugiraho ingaruka ku bijyanye n'amatora y'umukuru w'igihugu agiye kuba. Ibyo nabyo ndabifite ndi bubikubwire neza muri aya makuru. Yes, nibyo koko amakuru arasobanura byinshi cyane bigezweho aka kanya. Ni umutekano, politiki na dipromacy. Reka duhere hano ahitwa Puezero, niho hakomeje kugenda habera ibitendo bikomeye cyane nyuma y'uko aha Puezero higaruriwe n'ingabo za MA23. Hakaba hakomeje kugaragara ibisa naho ari operasiyo ziri kubera mu nkengero za Puezero. Ni operasiyo zigamije kwirukana izi ngabo zagiye zihahungira, ndetse n'izagiye kumera nkaho zishaka kwiregurupa ngo zibe zagaruka kugaba ibitero ahangaha Puezero neza mu isantre ndetse n'ibice bihakikije. Ubu tuvugana abasirikare n'igisirikare cya leta ya Congo bagabweho igitero gikomeye cyane n'intare za Sarambwe, ubwo bageragezaga kwiregurupa ngo babe bagaruka muri ibi bice. Ariko nanone ikintu cyatangaje benshi cyane, MA23 na twirwanaho bakimara kubacanaho umuriro babagabyeho ibitero, abasirikare bigiriye inama yo gufata bimwe mu bikoresho basahuye, ndetse nubwo byagaragaye ko aba basirikare bafite ikimeze nkaho bagenzwa n'ubujura, kuko hongeye kugaragara abasirikare b'igisirikare cya leta ya Congo ndetse n'abo muri Wazalendo birukanka bafite amatungo magufi, ndetse na bimwe mu bikoresho bigaragara neza ko atari ibikoresho bya gisirikare, ahubwo ari ibikoresho byakoreshwaga n'abaturage basahuye aho bari bamaze iminsi barahungiye. Ibi biri mu byatumye MA23 itangiza iyi operasiyo ikomeye cyane yo gukukumba no gukubura, ikura mu nzira abari kugerageza kwiregurupa bahungiye mu nkengero za Puezero. Ariko ibyababayeho ni ibintu bisa naho ari agahomamunwa. Abasirikare bagaragaye birukankana ibice by'ibikoresho, hari abari bafite n'amatungo magufiya. Benshi bavuga neza ko yari yiganjemo ihene n'ingurube ntoya, ibibwana byazo, aho benshi bemeza neza ko iki gisirikare cya leta ya Congo gutsinda urugamba n'ubundi bisa naho biba bigoye. Ibi ni ibyo basahuye mu baturage. MA23 ikimara kwakira ubutumwa bw'abaturage bakomeje kugenda bayihamagara bayibwira ko izi ngabo zahungiye muri ibi bice nyuma y'uko zirukanwe Puezero zibajujubije, ndetse zikomeje kugenda zibasahura zikora n'ibindi byaha bitandukanye. Ubwo nibwo intare za Sarambwe na twirwanaho bahise bategura operasiyo karabutaka bise gukubura. Iyi niyo yabashije gukura mu nzira izi ngabo. Abarundi bakomeje nabo kunanirirwa kuri uru rugamba. Iki kiri gutuma ingabo z'abarundi zihura n'uruva gusenya, ndetse bigasa nk'aho MA23 iri kuzibasira ku buryo butandukanye n'izindi ngabo. Bisa nk'aho izi ngabo z'abarundi
z'abarundi zagiye zigerageza kubangamira ndetse no gutambamira inyungu zose za MA23. Ni nayo mpamvu MA23 nayo itari kubababarira na gato yaho iri kubafatira iri kubahonyora nk'uko byagaragaye mu mujyi wa Baraka. Ahangaha ni muri Kivu y'Amajyepfo, murabizi muri teritwari ya Fizi, ahongeye kubera ibitendo bikomeye cyane MA23 n'abarundi, bisa nkaho rutari buze koroha. Ubu tuvugana MA23 yamaze kwigarurira igice kinini cyane cy'uyu mujyi wari usanzwe kontrolwa n'igisirikare cya leta ya Congo. Kandi ibi bice biri bimwe mu bice bikomeye cyane bibarizwamo FDLR nyinshi ndetse n'ingabo z'abarundi. Aba bose bamaze kumeneshwa ubu MA23 iri gukora ikimeze nkaho ari ugukura mu nzira isa naho ikiriyaringa ibice yamaze gufata kugira ihashyire defense ikomeze kwa advancinga, mu gihe ingabo z'abarundi nabo bari gufatikanya bagaragaye basa naho barimo barasohoka mu mujyi ndetse abandi bahungira mu bice bisa naho byitaruye ibyaberagamo imirwano. Ibi byongera kugaragaza ko igisirikare cya MA23 gahunda gifite isa naho ari gahunda ikomeye cyane yo kwa advancinga. Abasore b'intare za Sarambwe bakomeje gukora ibitendo karahabutaka ku rupfu rw'abasirikare bagera kuri 2 b'igisirikare cy'u Burundi FDNB. Aba kandi urupfu rwabo rwamaze kugira ingaruka zikomeye cyane kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi, Generali nyene cyubahiro Son Excellence General Verite nyine Ndayishimiye. Uyu mugabo ukomeje kuri koroza wamaze no kwitangariza neza ko we na Tshisekedi ari mbiri azakomeza kumuba hafi kugeza igihe uru rugamba ruzarangirira. Benshi baribaza igihe uru rugamba nyine ruzarangirira mu gihe ingabo z'abarundi zikomeje kugenda zihatikirira. Uyu mugabo ni ijambo yavuze nyuma yuko yarabajijwe ku bijyanye n'ingabo ze ziri ku butaka bwa Congo, avuga neza ko yiyemeje gufasha Tshisekedi ndetse kandi ko atagiye kubihagarika, agomba kumufasha kugeza igihe uru rugamba rurangiriye. Ubu tuvugana umwuka mubi watangiye kumvikana ku butaka bw'u Burundi nyuma y'urupfu rw'abasirikare bakuru byamaze kwemezwa neza ko baguye mu mujyi wa Baraka ubwo MA23 yahagabaga ibitero bikomeye cyane ndetse ibitero byakoresheje imbunda zikomeye cyane zirasa amasasu y'urufaya 12 zakoreshejwe cyane BM24 amatanka y'intambara yarekuraga amakompura, biza gutuma abasirikare bakuru b'abarundi bari mu bayoboye ingabo z'u Burundi ziri muri ibi bice baza kuhasiga ubuzima nyuma yuko bageragezaga gusohoka muri uyu mujyi ngo babe bahunga. Ibi rero byateje ikibazo kimeze gite ku butaka bw'u Burundi hariya neza Igitega ahasanzwe hatuwe perezida w'igihugu cy'u Burundi, dore ko mu birometero bike cyane hanabarizwa n'ikigo kinini cya gisirikare. Humvikanye amasasu menshi cyane araswa mu kirere, bivugwa neza ko ari abasirikare bigaragambyaga basa naho batari kwishimira izi nkuru ziri kuva kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Hakomeje kugenda havugwa ibisa naho ari ibishashi bikomeje kugenda byerekana neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi, abasirikare b'iki gihugu basa naho batakiri kumwumva. Benshi bamushinja kubashora mu ntambara abatari biteze ndetse batapanze kurwana, akaba ari nayo mpamvu bakomeje kuhatikirira. Abasirikare bamaze kugwa kuri ubutaka bw'u Burundi mu by'ukuri ugiye gukora ibarura ugereranyije n'ibyo MA23 ivuga n'imirambo ifite ndetse nako n'imbohe z'intambara ifite n'imirambo yagiye igaragara, bisa naho hari umubare munini cyane ku buryo bisa naho icyuho cyatangiye kugaragara mu gisoda cy'u Burundi. Son Excellence nyiricyubahiro perezida w'igihugu cy'u Burundi we ibi bisa naho ntacyo bimubwiye, yongeye gukomfirima yemeza neza ko azagwa inyuma ya Tshisekedi. Bamwe baravuga ko uyu mugabo akoreshwa n'ibijyanye n'ubutunzi aherezwa na Tshisekedi, ariko we asa naho abihakanira kure, agaragaza neza ko ari ugufasha umuturanyi mu gihe hagiye hagaragara ibisa naho ari zahabu zambuka, bivugwa ko ari ibihembo byahembwaga uyu muperezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse zimwe zikagenda zinafatwa zigakomwa mu nkokora. Benshi bakavuga neza ko mu minsi ishize uyu mugabo yari yagiye no kwishyuza amafaranga yaba yarasigawemo i Kinshasa, maze biza kurangira minisitiri w'ingabo ndetse n'umuvugizi w'igisirikare cya Congo bamushinje ko yagiye abagira inama mbi zagiye zibaganisha ku ntsinzwi. Ibyo benshi bavuze neza ko aya mafaranga atigeze ayacyura. Ngayo
kuko rero igisoda cy'u Burundi n'ubu cyamaze kwinjira mu kimeze nk'aho ari ikiriyo cy'aba basirikare bakuru bo n'imirambo yabo. Bivugwa neza ko iri buze kugezwa hano ku butaka bw'u Burundi ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye, kuko yamaze gufatwa n'ingabo z'u Burundi nazo zageragezaga guhunga iyi mirwano. Ibintu ntago byoroshye na gatoya. Reka twigire muri Kivu y'Amajyaruguru, na aha twigire hano za Goma, neza mu birometero bike cyane uturutse Goma, ariko kandi amasasu menshi yavugiraga muri ibice yumvikaniraga kure cyane, bitewe nuko muri parike ya Virunga amakuru yamaze kumenyekana neza ko FDLR zamaze gusubiranamo, ku buryo benshi bavuga neza ko zarasanye karahava. Amakuru aremeza neza ko izi ngabo za FDLR zasubiranyemo nyuma yuko zitahuje, maze ziza gucikamo ibice bigera kuri 2 ndetse ziza guhangana. Ibyatumye MA23 iza kumenya andi makuru akomeye cyane y'ibirindiro bishya bya FDLR byateguraga kugaba ibitero hano hafi n'umujyi wa Goma. Ibirero byahise bitegura amaoperasiyo atandukanye nk'uko benshi bakomeje kubitangaza, aho igisirikare cya FDLR, izi ngabo z'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ufashwa na leta ya Congo zikomeje kugenda ziregurupa, ariko nanone zikaba zitangiye gushwana ndetse nazo ubwazo zikarasana, mu gihe MA23 nayo iba itazoroheye. Ubu tuvugana rero hamaje kugenda humvikana ibisa naho ari amasasu yatangiye kugenda ahoshwa muri ibi bice. Reka twigire hano neza mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Uribaza ngo bimeze bite? Inkuru iravuga neza ko mu gihe uyu mutwe wa MLDP twirwaneho, izi ngabo z'abanyamurenge zasomaga aya mazina y'abasirikare b'Abarundi bamaze kugwa kuri ubu butaka, ibi ngibi byahise biteza intugunda, imyivumbagatanyo interine mu gisirikare cya FDNB, ubwo ni igisirikare cy'u Burundi nyine. Amazina yasomwe namwe mu mazina menshi cyane yiganjemo urubyiruko rukiri ruto, abasore bavutse mu mwaka wa 2022 bafite imyaka 24 ndetse n'abafite 23 nibo biganje mu bamaze kugwa kuri ubu butaka. Inkuru ibaza abasirikare b'u Burundi niba koko bazemera gukomeza gutikirira ndetse no kugwa kuri ubu butaka nyine bw'iki gihugu cya Congo, kuko hamaze no kugaragazwa imirambo myinshi cyane. Ubwo umunyamakuru yanyuzaga kamera muri zimwe mu nzira nyabagendwa, kuri ubu ngubu zisa naho zitakiri nyabagendwa kubera ko imirambo y'ingabo z'Abarundi igaragara mu bice byinshi cyane ahangaha, kugeza ubwo bamwe bemeza neza ko abasirikare b'u Burundi mu by'ukuri uwabashyingura yacoka, ndetse bagasaba Abarundi kuza gutwara amayiti zabo. Ubwo urugamba ruba rushyushye, Abarundi bamaze gucanirwa, imirambo y'abasirikare babo isigara hano ku kibuga cy'imirwano. Ibintu bikomeza kugenda bibangamira abasanzwe bagenda muri iyi mihanda yerekeza Minembwe na Mikenke, kuko bavuga neza ko babangamirwa n'umunuko w'iyi mirambo y'ingabo z'Abarundi. Ibi byose birakomeza kugenda byegekwa kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi, benshi bavuga neza ko yakomeje kugenda arangara ndetse atita cyane ku bijyanye n'umutekano w'ingabo ze ndetse imbere mu gihugu, ahubwo agafata umwanzuro wo kohereza izi ngabo z'u Burundi hanze y'igihugu, ari naho zikomeje kugenda zigwira. Ubu tuvugana bapfuye rero harimo abasore bakiri bato ndetse n'abakamanda babo. Bivugwa neza ko aba bose imirambo yabo ifitwe na MA23. Igisirikare cy'u Burundi ntabwo kiratangaza ikintu icyo ari cyo cyose, ahubwo bavuga neza ko hatangiye kimeze nk'aho ari ukutumvikana, aho abaturage batangiye kurakara ku butaka bw'u Burundi nyuma yo kumva amazina y'abana babo bamaze gupfira kuri ubu butaka bw'u Burundi. Ibintu rero ntago byoroshye. Ikinshasa naho haravugwa igisa naho hari bombori nyuma yuko Tshisekedi yakiriye inkuru ko indege yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 yasaga naho yari yatiye u Burundi, bitewe nuko oda yatanze y'ibikoresho bya gisirikare itaramugeraho. Indege rero ikimara guhanurwa, nyuma yaho bivugwa neza ko isatumizwa inama y'igitaraganya y'abasirikare bakomeye hano Ikinshasa. Bivugwa neza ko bagiye guhatwa ibibazo ku bijyanye n'ibikoresho ndetse n'ibihombo bikomeye cyane iki gisirikare cya Congo kimaze iminsi kigira, ndetse aho bivugwa neza ko hashobora kuza kugira bamwe bakurwa mu nshingano ndetse abandi bagafungwa bashinjwa kuba bakorana n'umwanzi bahanganye. Iyi nama bivugwa neza ko Tshisekedi ari we ubwe uza kuyiyoborera, ariko ni inama ishobora kuza gufatirwamo imyanzuro ishobora kumugwa neza cyangwa se ikamugwa nabi ugendeye ku batumijwe muri iyi nama. Ubutasi bw'igihugu cya Congo baravuga neza ko bushobora kuba bufite amakuru ko hari
hari bamwe mu basirikare b'igisirikare cyabo ndetse biganjemo abakuru bakomeje kugenda bakorana n'umutwe wa MA23. MA23 ikaba yaramaze gufata umuhanda werekeza ibice bigana mu bice biherereyemo abasirikare ba FDLR ndetse n'ingabo za leta ya Congo. Kuri ubu urugamba rukaba rumeze nabi. Tshisekedi yamenye amakuru ko intare za Sarambwe ziri gushaka inzira iyo ariyo yose izerekeza mu mihanda yerekeza Kinshasa. Ni urugendo rurerure. Tshisekedi rero benshi bakomeje kumugira inama yuko yakemera ibyo MA23 musaba, kuko mu gihe MA23 izaba yatangiye kuba ireba hakurya ihareba Kinshasa, ibi bizamugora cyane, azisanga yamaze gufata ubuhungiro kandi nta handi azahungira ni mu Bubiligi, maze iyi ntebe yicayeho ikaza kuba yafatwa n'intare za Sarambwe. Ibi rero benshi bakomeje kugenda babivugaho ndetse bemeza neza ko Tshisekedi akomeje kugenda ashya ubwoba. Ibi nibyo byatumye atumiza inama y'igitaraganya ya Etat Major i Kinshasa na n'ubu